joġoba l-miliet u joġoba t-tiżin. Ma' nofs Novembru tibda tarma ġewwa u barra tad-dar tagħha fin-nadur. Fl-ewwel ta' Diċembru tixel id-dwal. Ma li għaddi Settembru ġewwa Xwiereb tibda taħseb kif se żżejn il-faċċata tad-dar għaliex kull sena toħloq diżinn u kunċett ġdid. Mela, it-tema ta' dis-sena forest. Ħafna siġar, għaw il-mushrooms għaw, bid-deers as well. Ifim li kull sena niprofa nbiddel, is-sena l-oħra kelli karozza vintage hawn. Ma dis-sena morna l-iktar dik is-soft look, Christmassy look. It-tiżin tal-miliet minn dejjem kien f'ħajjitha, anke fid-dar tal-ġenituri. Madankollu qalet li meta żżewġet u kellha dara, żejnet aktar bil-kbir. Ilha żomm dal-appuntament 18-il sena. Fil-bidu għandi relatives minnaħa tar-raġel jgħixu l-Amerika kienu jibatuli id-dwal u d-decorations minn hemm, għax back then ċertu affarijiet ma kontx issibhom hawn. U dak tit nispinta li narma kull sena. Gradually, mbagħad jiġifieri bdejt nixxi l-affarijiet minn hawn u nżid dejjem kull sena mal-faċċata. Iżda apparti li tixtri ġewen taħdem ħafna affarijiet bida wkoll u tirriċikla. Pereżempju għandi dat-dier qabel kien pereżempju frame bid-dawl. Obviously id-dawl ma' żmien ma jibqax daqshekk tajjeb u dis-sena ddeċidejt li ninfurraħ. U jiġifieri huma t-tema li jaw it went really well, I think. Biex tarma dwal ta' fuq net jgħinha r-raġel jew xi membru ieħor tal-familja, iżda l-bqija kollox sfida. Qalet li l-armar u ż-żarmar jinvolvi ħafna xogħol, imma jagħtiha sodisfazzjoni kbir fosthom meta tara n-nies jieqfu u japprezzaw. Ġel nkun fuq ġewwa nisma' l-karozzi jekk just slowing down biex dan u ġeli joħorġu jieħdu ritratti mal-faċċata u tfal hawnhekk jiġru jieħdu pjaċir. It kind of makes them happy. Id-dar tibqa' mżina salada tal-ewwel tas-sena